sala çulusiyan da ve derida Lübnan serxabuna xo ilan dikir ve devlet avakini Fransa helheremiye pişti ku Fransa çimaj ve vedikşi mesela ve demeda Suriye'ye Fransa Suriye'ye ve demeda ve pebaj ve da Fransa ve de vedikşi o van şara çima dest pekirin ve deri hani girani ku dven şerri Lübnan'e navxayı Diledine her dineri Suriyeci müdahale eder ki İsrail aliyeden müdahale eder ki bir şerri nafkayı bunu derdik evi. Çıma be ısrar navevi hat şerri Lübnan'ın nafkayı hat ilan kirim. Demadem bize 1940 dest pekir u Diyeji daha harika. Diyeji doh bu. Az biçeklici biçim beriyavi, biçeklici çava yani kastamın sistema ku le roşlata navin ve heremi hatiye damezrandın. Jüveci kastam ne var? Yani pişti şere cihana yekemin cetvel angirtin desti xu u gor berjevendiyen xu luan dera devletan çekirin. Yani bistudu devletin Arap çekirin. U her vaha Kurdistan kirin çar perçe. Evji ter nekir hemû devletan bi gor berjewendiyên xwe saz kirin. û her wa em bînin bîra xwe wan deman jî cîhan du blok bû. Blokekî sosyalîst hebû, blokekî kapitalîst hebû û ev her du blok jî ji bo berjewendiyê xwe li hemberî hev hemû hêzê xwe bi kar daniyan. Îja ew salên ku tu behs dikî zêdetir em bêjin piştî ku em bêjin 1932 da li Iraq sistem guherî û 1951 bi dudiyan bu Abdülkerim Kasım hat ser hüküm ew netewperestiya Ereban biriya Mısrê Abdülnasirê li wan dera belav dibû rengekî din derdiket holê yani meriv dikare bi awayekî bêje ku bandora sistema sosyalîst jî li ser wan zêde dibû. İja wan heyeman politikayekî din ya welatên Rojavayî dest pê kir. Politikayên din welatên Rojavayî çi bû? Hatta ji wan tê dîsa wan derna perçe bikin û ji piştî perçekirinê jî imkan û derfet hebe wan bi hev bidin şerkirin ku da ku karibin sistema xwe li wan dera xurttir bikin û berjewendiyê xwe pêk bînin. Yani wekî em behsa do dikin ama vê fîlma bigire û bîne deyne îro qesî misqalî zerre ferq tune. Yani şer dedin dest pêkirin temaşe dikin bûra eş û elemê mezin tên jiyan kirin pişvê rojek tên şer didin dest pê kirin û pêre jî derdkevin aştiyê dikin û dibêjin em aştî xwazin em aştiyê pêk dînin. Heta dixwazin xelata aştiyê ya Nobelê jî bigirin. Wekî niha Trump behsayı dike. Em dîsa bên ser mijara xwe. Piştî damezrandina Lübnanê jî tiştê ku ewil derket holê mesela li Lübnanê gelek baweriyên cuda hene. Cuda hene belê. Hristiyan hene, Dürzî hene, em bêjin Şia hene, Sünne hene. Lê evana hemû tenê rêvebiriyê parve kirin. Sistema xwe, civaka xwe bi gor wê rêvebiriyê ji nû ve saz nekirin. û tu bingehayî jî tune her rêvebirî kî her bawerî kî her em bêjin etnîsteyek tenê bi hêza xwe li wir heye. Yani çi qas çekdarê te hebe ew qas xwedîsozî. Belê. û tu ji çekdaran wê de tir tu tiştek tune bû û her carê ku em bêjin pirsgirêk navbêna wan de derdiket şer didan dest pê kirin. Îja di encam de çi bû? Piştî ku ew li hev nekirin, piştî ku alozî derket devletên Rojava jî derfetekî mezin ji bo xwe dîtin û hebûna İsrail 48 îlan kirin. Xwe piştî hebûna İsrail şerê İsrail û Ereban derket. Fakat Arab li wir yekdenk nebû. Arab şerê li hember İsrailê navbera xwe re jî bi hev re bi kar anîn, li dijî hev bi kar anîn. Yani hinek ji wan dixwest ku İsrail zora hin dewletên Araba bibe ku navbênê de ew karibin zêdetir bandora xwe bikin
Bivi avayıcı İsrail Luandara her çu xu berfirehtir kir. Yani axa İsrail ku İro vek devleta İsrail te zanin da asli xuda roja xuya avul ne o kasbu. Le her cari jnu ve axin Filistiniya dagir kir gerek Filistiniyan sürgün kir. Fakat duye demedeci tişte balkeş ku Arap behevnet kirin ama gelek aliyen cihaneci embejin mesela pişti bir taybet salin hafteyi ve edi ev rextinin çepkir u şoreşker bereve Lübnan'ı derdora Filistin'ı Luandara bicibun evci dınavvan xabatandı cigirtin sistema sosyalistçi bir müdahaleye xuya Suriye ve dahili navve şerebu yani rastarast dahil nebeci biriya Suriye ve yani heyema avliya demi bir kanaatamın dahil buna sistema sosyalist taybet ya Sovyeta yektiya Sovyetan ya Suriye bu ku bandora xulserwandani ve pevaja ve germahiya şerba emdibinin je Türkiye Kürdistan'ı gelek deveri dinci gelek şoreşker için tebliğ şeridi bun belki eviyatı bilatları ev çubuğu yani evi bana berbueder breyde xıstin van salam pir zarok bu mu le piştiği mexant yani tişte ku mebçava ditiyene le embejun eme pişti salin nodi ev çiroken men roşlatan avin despekir mavan salan dit fakat ve dera Mahmut Önder hebu mamuste ve baskir ev jidi bir şerhi mahul ke Luandara bu salin hafte işinde de fakat işte ki dici bejim ve heyami mesela lehemu cihane dibejin şestu haştiz cihanin cihane binave şoreşkerin şestu haşti lehemu cihane rabbun serpiya yani bir rengeki xabateki internasyonalistçi lehemu cihane despekiri bu icarlı Türkiye ve Bakure Kürdistan'ıcı de salin hafteyi de ev peşengiya tevgera sosyalistli bak Türkiye kırın Bakure bir taybet Türkiye yani ve bejim le juanin Kürt cihebun evci dizanin gihandı ciyoku girtibun da mezrandına dede koyu despekiri bu vesaire falan filan van salacı bana bere ve ku hemuji bername vandı şere çekdari hebu xabata askeri hebu deniz gezmiş dinaji evana bere xudan çün bakay yani ve deme bakayci Filistin bicibu bu Filistin bicibu bu evci Luandara navi şeride şerel dici İsrail'ci cigirtir şu enveci bejin yani tevgera Filistiniyan yaldici İsrail'e şer dikirinci tevgereki şoreşker bu. Yani İro be Hamas ederketine yani peş ama motive İslami henin, dini henin buya avay şerdi ki o tedleri tevgeri kuduçun bavan kelek avan buvara şerdikin Filistini tenasere kone dini bu. Yani ev kipan bahsa işte etkim dedici İsrail'i ev form daha pükarani. O bana ciddi çünkü evya be ev ki ben xwazim ji Sovyeta baş çıkas gire dayı. Dava Lübnaniya da gelek hezen komünist bu. Hem dınav dürziyadı hem dınav aliyen dinde tevgeren komünist şey bu. Ev xadi bandor bun. O her vaha hem bejin tevgera Filistiniyacı ya peşengiye Yasser Arafatçı ber peş ve düşü embejin ne tam çepkir bu ama brengeki çepkiriye dur ne bu. Evci tabi tekliyan bu yani tekliye var. Fakat mesela Hamas ve merv viyakat bir neke. Hamas müdahale İsrail'e bu ya lehember veyeke. Hamas brengeki Ali İsrail'e ve hat mezinkirin yani jibrengi ki hat kurtkirin peşili hat vekirin da ku karbe peşili tevgera Filistiniyan bebere tevgera ku peşengiye Yasser Arafat ve cepheye ki mezin berbi peş ve çut kastın peşiliye bigirin artışa rızgariya Filistin
Arteşa Rizgariya Filistin bu edemi veki ve dosyayı da jgot. Tişteki dinci heyama avul bi müdahaleye Sovyetiye ser Suriye veci lur bandore kikir fakat dveyen bir nekim taybet divare Lübnan'da pişti hafte yönühan tişteki dinderket. Pişti ku İran Şah Hülveçiya evcar İran kete devreye Armanca İraneci ve pebajve da Hizbullah tabi Roşlatan avin tebai vek hegemoniya Şiayan ilan biki yani devletan ne fakat rastaras sistema hemu devletan bigri bandora xo ve tışracı yani bu politikayı ki aşkere acban u gelek hezan çekir buan hezen kuvveci hatta vedaviyeci mervetkarı tabi nuhaci tamamı bandora İran'e neşkiyeye embejin rengeki zerbeki xariyeci Ali İsrail'e ve fakat heci ev siyaset ahud domine fakat Lübnan seride Lübnan o dureci Filistin'e pişkiriye Hamas'e ve bu avaya ki mezin bandora xul servan dani yani evci ket Hizbullah çi Hamas jiz bin bandora İsrail derket evcar diji İsrail'e şerkir evci şu derket bine biraxu Filistin'i pişti haçte diyan edi bere ve politikaya koyalı hember İsrail'e guheran du devleti kabul kirin pişti du devleti kabul kirin evcar Hamas rabu du devleti kabul nekir fakat peymana noti da çekine evve demiş Hizbullah'la dijivi derdiket Hizbullah dijivi derdiket bu me çektikin lan beri İsrail'e zanebun be çekti lebne Hamas ve Hizbullah lur her tim hevdu tamam kirine brengeki yani Ali çek ve Ali şer ve her cari koyan bejin İsrail diji Hamas yetişteki daye despekirin yancil diji Filistiniyan bir geçti yani tenasere konel Gazze'yi piricara le şeriayı rojavaji şeriyev dükürünü levan salacı Hizbullahcı ser Lübnan'e ve erişi İsrail'e kiriye. Gava Hizbullahcı eriş dikir lurci aşkere bu kuvvedaviyeci baş daha teditin hemu çeki İran evveldici İsrail'e şerkiriye. Hemu çeki İran evvel tabi her vaha İran bandora xo ser Suriyeci dani yani hakimiyeteki dani ver. Pişti şeri no diye ki ya kenda ve bandora xo ser Irak'ı dani ku embejin pişti haçte kanuna sala çüyin bandora viyal ser Suriye şikerle heci bandora viyal ser Irak'ı berdavamdı ki yani evana kastam çiye belki emzedeci direjlekim ve kastamı dıvır da çiye yani şeri kul roşlata navin de kavmi hemu şeri berjevendiye ya devletin hegemonu. Dema xuda du sistemin esası hebu şer de nav beravanda bu. Pişti sistem hilveşiya sistema sosyalist ya kevin hilveşiya edi yek kavvet ekjitüne yani gelek kavvetin cudal cihane he nuhaji lur Britanya brengeki Amerika brengeki velatin yektiya Avrupa'yı brengeki velatin dileci Arabacı hatta Türkiye'ci evci her yek bir gol xu paper jöndiye de her yek xu brengeki hezeki kabul ku serve heze veci luandera tuhazı kontrola heremi bigri bin deste xu yanji bandora xu bigor berjendi xu karbi luandera zedetir bike evana hemu bimedde nişandan ku hatta ku gel negri deste xu embejin ev kavata brastici ev şeri berjendi ve her timci bu xazım bidominin ev şerci bidon çekirin ev her vaha pereci vak açtı xazı da kemle lazım via mere başta ev şeri Lübnan'ın navxayı da hafta pence eden noti da bedai bu leb davi ne bu şer perçun disa da bu le her davi kijan bu 2023 da hafta jotme da dema Hamas'e erişi ev ki İsrail'e le derece şerek tespikir 2 sal disa vakti de disa müdahaletine bu le pişti 2 sali tam 2 sali tamam bu çaroberi peymanı katimize ki Şarm el Şeyh'e despike de jmegu ya bu salam tamaşa etkin şerek çed ve eşu elemin mezin din müdahale nakim
Devya da çubu yani bu dertleri neri Hamas derket Hamas erişkir. Pişti Hamas'ya bir şerri dirişkir. Bir şerri var ne tane bandor dınabera bir sinore çabe ve tuhuben İsrail ve Filistin'i sinor kiri nema. Evvel dervajı bu. Her iddiayı medi Katar'ı erişi evkel ve der Hamas dit şopevan dit lüve derece erişkir. İran'a erişkir ve nabere İran'a da şerek çey bu. Bazılar dozlar çey bu. Le Suriye guartine mezin çey bu. İktidar hat guartin. Hükümetlik demi hat yana bakın. Bir yava gire day evke. Kürtçi bandor bun, Kürdistan gibi bandor bun, ser ağa Kürdistan gibi bun. Henek bahsa vay ekab ki yani emel ve der ve peymani sinur kiri ne helin. Ev şerri ku dest peki de hafte Cotma 2023'da bandorek çaval roşlatan avin çekir Kürtçi de nafta. Ya seri de vetişte merev lazım beji yani te baskir 2023 hafte Cotma he. Lebrastici iroji te genge şikirin. Hamas erişkir ama Eku Hamas'e Serbi İsrail'e ve Şam tecrüte genge şikir. Sor kira Şam'da. Yani ki Hamas'e Şam. Mesela kanaati heri mezinci eveku Türkiye lipey ve hesabı he. Erdoğan bitxu la ve hesabı de. Yani bir renge ki jbo planeki garibin saz bikin dedespekede behevre behev kirine hen alyan, behev kirine. İsrail hında Kurt, hında erişi İran'a kir, erişi Katar'a kir, Türkiye tehdit kir falanı bevan. Legava Hamas erişi yuan kir, ev istihbarata İsrail'e Haydar ne bu? Ama dünya jipet zanı ku Haydar bu peşiyle bekir. Çıma peşiyle bekir. İşte o işte ku mesleri de gut. Jibo dizayna roşlatan avim bu gor berjendi xudçe bikin. Deriyle bekirin Hamas ahirin erişe xu bir rengi hafte cotma sala çundikir. Pişti o işte ku da pirsa xudu gut hem bu tiştan kavmi. Hat iro. İroji بقناعتامن ادی او ایریشن اسرائیل یال سر غزه و لبنانه لب تایبت سر غزه لتوای cihane edi bandora xul ser gelanjı dikir. Tevay cihane hinde zext ser insanan hebu biset hazaran kes dertketin derve. Bertek nişanda. Yani Britanya'yı, ile Almanya'yı, ile Fransa'yı, gerek devletin rojava, hatta Amerika'yı, hatta İsrail'e set hazaran kes dertketin kolanan dijberiya şer dikirin her vaha digotin ku yani ev edi kırkırını. Tiştek şey bu Netanyahu'da dadgaha cezayı dadgaha cezayı şer visujdar kir hat darzanın visujdar kir. Lehember ve ki eğer bertekek nişan ne da bana trev şavancı diket hateri. Fakat ev tişteyin ku duhastinci pekanin çi bu Hizbullah ile Lübnan'e be bandor kirin. Ko Hizbullah hezeki gelek kort bu Lübnan'e. Hacı be çekkirin ayitte akhaftın. Yani tenaseri khunne bu gor plana Gazze be çekkirine Hamas'ete akhaftın. Her vaha be çekkirine Hizbullah'e ciddi akhaftın. Le işgali dinci bandora İran'ınci şikandın. Suriye jnu ve desko heran teslimi şara kirin. Ahmet Şara Colani o her vaha Hamasçı edi ve kezeki asayiş el Gazze'ye bay. Nuhacı de pegava avulde roleki asayiş danvi. Yani ev plana ku Netanyahu Trump le Amerika'yı hevditin akuya dumaydı. Eşkere kirin plana Gazze lur tişten hate gotunji bere pektinin heyama avul ya ve plana Gazze'ye روجا جوینا سزده مهیال شرمل شیخه مصر Gazze'ye pek at. Çi bu? İsrail hatta raddeki heze hukşan ne var? Lur Filistin'i bist dilin İsrail davan. İsrailci takriben 1900 tiştek girtiyen Filistin'i berda teslim yuvankir.
olur jî tabii ji bo pengava duyemin evcar gavan davêjin. Pengava duyemin jî çi ye? Ew jî eşkereyê ji xwe gor peyama pengava duyemin jî ew da înşa kirina gaz zectê da ew dest pê nake. Pengava duyemin de ew dîlên ku jiyana xwe ji dest danî ya İsraîlî ew bin kavila dimanê wê wana dibînin berhev bikin. Ji bo wê yekî hêzekî ji neteweyên yekbûyî amade dikin. Heta dibêjin detay wê dibêjin hewcena kuzidin lê axir piştî wî jî ji bo rêvebirina Gazze'ye ve çend Filistiniyên teknokrat û her wiha ji cîhanê jî kesên wek bêjin serok wezîrê berê ya Britanyayê û çend kesên din bu an re rêvebiriyekî nû ya Gazze'ye çebikin û serokatiya wan jî wê ew ê bikin. Fakat ya herî mühim Sezdeyê mehêde di navbera çar dewletan de peymanekî din hate mor kirin. Ew peyman heta niha nehatiye eşkere kirin. Yani naverokayî nayê. Urgiliya wî natiye eşkere kirin. Kesek nabêje û nayê gotin jî dibêjin hê xebat ser didome û ji bo wê yekê bi prensîpên esasî li hev kirine lê hûrgiriyên din mayê ew jî lazim e İsraîl jî qane bikin. Yani İsraîl qanîne ve ew peyman birê nakeve. Katar û Tirkiye. Netanyahu çima neçû Misirê? Netanyahu biçûna hin dewlet nedahatin. Yani Türkiye jî vê tişta gotiye, Katar jî gotiye, çend dewletên din jî gotiye. Piştî jî ji xwe Netanyahu di destê Trump de. Yani Trump gotiye ne? Sernavî Trump da. Peki em piçek vegerin dîsa heftê cotmehê em ê vegerin wê der hinek wê Kurdistan alaqadar dike ya jî ev pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku em bi nav dikin wê pêvajoya alaqadar dike. Mesela par tam salek hafta pêşiya me 22 mehê da salvegera wî yek ku Bahçeli li parlamentoya axivî dema ku parlamentoya axivî behsa talûkeya ku ji İsraîlê tê behsa wê talûkeyê kir ku me tirsiyek heye İsraîl ber bi Tirkiye ve şerbatê dema behsa wî kir salek ku jî tam di wextê Hamas erîşî Türkiye, İsrail'e kir ya, de wê pêvajoyê de hin kestivên bi müzekereyên rêve rapora dest pê kirine. Peki, te kêliyek berê goya di piş êrîşa li dijî İsrailê heftê cotmehê da Türkiye jî heyetî dibe, wisa dibe jî. Türkiye biya gelek kes dibe jî. Em ji wê de digirin. Ev hevê û ev me tirsî çi ye? Ev tirs çi ye? Çima behsa vê tirsê dike? Ji ber ku dîzaynekî nû heye yek ya duyemin êdî Kurd jî net halê xwe yê kevin dere. Yani divê em viya bibînin. Nodî yekade li Iraqê alozî çêbû ji wê aloziyê Kurd istifade kirin li wir federasyonekî derket holê. Îro li Başûrê Kurdistanê federasyonekî fermî ya ji alî temamî cîhanê ve tên azkirin heye. O ev ya êdî hebûna Kurda li tevayê cîhanê bi rengekî bawayekî fermî dayî qebûl kirin. Du piştî sala 2012 şoreşa Rojava li Rojavayê Kurdistanê Kurd berêve xebatê xwe têkoşîna xwe domandin û herî dawî jî piştî sala 2014 êrîşa Daişê ve jî dest pê kirin dijî Daişê şer kirin kobanî berxudanekî pir mezin bû û piştî wî şerî jî Daîş ser ax qedandin. Wek hêzek hê hebe jî hê wek xeterek xuya bike jî lê Daîş tu ciya din nema. Piştî wî jî li wir sîstemek ava kirin. Rojavayê Kurdistanê sîstemek ava kirin. Bi qelata min niha derdê herî mezin ya dewleta Tirk ku ev pêvajoyê dayê dest pê kirin naxwaze Kurd carekî din statûyekî din li rojhilata navîn pêk bînin. Yani ji bo pêşî li statiya Kurdan bigire tabii tiştekî din jî dixwaze biguherîne em pêşî li statiya Kurda bigirin ama em hebûna Kurda jî qebûl bikin. Yani ew polîtîkaya red înkar û asîmîlasyonê ya 1923 de li Tirkiye pêk hatî û heta niha jî ser tunebûna Kurdan siyasetek hatiye ajotin em dev ji wê siyasetê berdin.
Kurt hene, zibani wan hene, çanda wan hene, wêjeyê wan hene. Dikarin bi awayekî azad sistema çiye zimanê xwe, wêjeyê xwe, stranê xwe kar bînin. Fakat Kurt bira xwe bi rêve nebin. Kurt bira xwedî statû nebin. Peki ev statüya kullu emven Rojava Suriye ev sistema here bi beriya xwe çi asleng li pêşiya berjewendiye Türkiye? Türkiye dema ku ya hedef nişan dedi çi sedemiş. Rojavayê Kurdistanê 3 milyon Kurd heye. Li Başûrê Kurdistanê 5-6 milyon Kurd heye. Li Bakurê Kurdistanê her iki 25 milyon Kurd heye. Hinek dibêjin 35 milyon jî dibe ku hebe. Ê ku Kurdbûna xwe bîr kirine deynê alî ki her iki 25 milyon heye. Ya din jî ji vî 25 milyon Kurdî gelek ji wan wek hêzekî siyasî li Tirkiye xwedî bandor. Îja ev siyaseta ku li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye êdî xwedî bandorin siberoj ev statû fermî bibin li hemû cîhanê werin naskirin bêguman wê li vir jî statûyekî daha fazla statûyekî hebata statûyê bidomînin. Pêşî jî statûyê nayê girtin yani cîhana pêşketî êdî wek berê nav kirin statû nayê wê maneyê ku Kurdistanekî ser bi xwe çêbe. Dibe ku Kurdistanekî ser bi xwe zor be fakat wê Kurd ser axa xwe bi rengekî bi rêve bibin. Çi bi xweserî be, çi bi federasyon be. Wê xwe bi rêve bibin. Evan hemiya jî, evana hemî jî devleta Tirk bi taybet ew siyasetê ku niha dimeşînin ditirsînin. Dixwazin pêşî li vê yekê bigirin. Tevgera Kurd jî bi qenaat peki. Belli, ez tiştektim yani burada men dema ku bahs kir, basa rêber apo kir, bu yere ev pêvajoya ku dest pê kirî, min basa wê pêvajoyê kir, wê pêvajoyê da yani me tirsiya wana ku ji İsrailê heye. Yani İsrail wê demê da çi dikir, bandorek çawa li deverê din dikir, ev guhartina ku li Sûriye çêbû, wê guhartinê da bi çi rengî ev bêjim bandor li Kurda kir, ev Kurda kir ku Kurd derbayî vê yekê bimînin. Di salê borî da jî yani pêşiya wî jî hinek gelekî nakokî hebûn di navbera Kurdu û li wê derê ew em bên dî çetem û ya jî hêzên li wê derê komên İslamîstê ku li wê derê hebûn şer didan dest pê kirin. Li hemberî Kurda em binêrin wextê li Sûriyê ew rejim hat guhartin li bendava tiştinê bîra me de 4 meha ew ki êrîş û berxudanek mezin çê bû di wê pêvajoyê da yani van yeka dibûn di wê yekê da İsrail ew dike êrîşên ku li herêma Dûrsiya dibû di wê derdiket holê lê bendava tiştînê de ma ku ew berxudan çê bû ew êrîşên ku hebûn li wê derê di vira da çê net bû biya tip çiva girêdî yani ew sistema İsrailî siyaseta İsrailî li hemberî Kurda çawa dibîne. Ya tevciye her zede lazım ku merib gengeşim ki birastî jî qenaatam min ew e. Fakat ez vî bêjim birastî jî devleta Tirk serî de ez vîya bêjim yani tirsa wî ne İsrail bû. İsrail bi rengekî temsîlkariya welatên Rojava ew welatên ku endamên NATOyê ne temsîlkariya wan dikir. û her wiha vana jî bi gor berjewendiyê xwe tev digerin fakat dûr di wek du aktorek bi taybet ew pirsgirêkên ku li ser Sûriye dihate jiyan wek du aktorên ku bloka devletên Rojavayî de cî digirin ku Tirkiye xwe ceriband ji wir derkeve ama hêzayî têr nekir yani xwe nêzî Rusya û Çînê wan kir ama ew ya dikar bû wira pêk bîne lê fakat nur İsrail û Tirkiye jî hatin hemberî hev viya de çi bikar anîn di destê Tirkiye'de wek kozekê em bêjin Gaze û Filîstînî hene di destê İsrail jî Kurdistan û Kurd hebûn. Ne wisa bû? Vana li hemberî hev kar anîn. Lê gava bi hemberî hev kar anîn. Her du alî jî em bînin bîra xwe ji gotinê pêvtir yek gava vêtin anna. Evet. Tenê dijî hev ew gotin eger hûn vê bikin lêbine Kurdistan pêşmeye me Kurdistanekî Kurdistan lazim e serxwe bibe serbixwe be Kurdistan lazim e nizam çi be ew çi kir
Gazze û Filistin devlet nizanım çi van tiştana got lejbinî ve emledinlerin yek fişekek İsrail'ne de kasede و her vaha devleta Türkçe çicar petrolü, gazı, nizanım, neftu, ticaretu, bazırganiya xuya bilgel İsrail'e kutmekir. Yani van tiştana lehemberi hef kararın fakat savayıcı kar ev nekirin, nanin hemberi hef. Nahaci mesela Amerika vanna kokyana tuhazı juhole rakip. Bitevi ku vanna kokyana juhole jirake devletin dinci pişti ku embejin şerli Gazze'yi hatta radde ki tuhazı planeki nu drojevede bicibike fakat tıvradı tişti heri esası kuyad ke eveku yani beçekkirina Hamas'u Hizbullah'e de Amerikacı İsrailci, velatin dinci, devlet Türk bava ki esası kar ali. Eğer ne usabana, ev Trump'e ku poz bilind be her avay kuvvet kesek serxura nabine, ev kas pesna Erdoğan ne dedi. Brastici, Erdoğan zedetir kesek sistema çiye hizmeta ve politikaya embejin Amerika u İsrail'e yancı devletin din kuş bu berjendi xulwan dara tevdigerin nekir. Nuha vana embinin berhevci emtkarın bejin ku jnuha şundeci. Her tiş çareser nabe, mesele çareser nabe fakat guherineki esası duvare kurdadı çe bu. Lazım emya xez bikin. Her çed bi birabe be Kürt li roşlata navin بگور بیرو باوریا خو بگور او سیستمی کود مجی خود چه کرنه و جبو پیشروجا روشلاتا ناویلجی او سیستما وک میناک نشان دادن لی روشلاتا ناوین سوریه لی روجاوای کردستانی لی باکور روشلات سوریه لی تبای cihaneci نشان داد نهاجل serve sistemi ve tuhazın bu avayeki mayinde luandera bicîbe bin ji bo çi ne tane serê xwe ji bo berjewendiyê Kurda ji bo berjewendiya hemû gelên roşlata navîn tabi berjewendiya Kurda jî di nav vê yekê de bêguman heye. Du dakika meman tiştê pirsek ew dawî yani ku ew peymana kul Misrê hat îmzêkirin mijara ew jî di dema kul wî dinêrê ev biryar li Amerîkayê hat kirtin. Netanyahu li Amerîka bû, Erdoğan li Amerîka bû. Di demek ew hada di heman tarîxê de ji dinêrê mazlûma ev dê heyetek jî rêveberiya xwe ser derbasî Şamê bû. Diviya da ew kek gelo tesadüfa an jî ji Amerîka ev pêvajo dest pê ne tesadüfü bu kanaatamın çünkü Aştıkazı heri bezin ya cihan et naf kavse edilmeyeceğim. Rakesek rastında. Trump bu kod verecek o min hemu şeran kadan diye halata Nobel edivez bigrem. Gaba şeran jî dijbêre hem bejin İsrail u Hamas u nizanım edina falan beva. Nabene divece şere gelek salan ya Türk Kurdacı mübdaviyaniye. Dibeci mübdaviyaniye yani kastayici tabi tişten Rojavayı Kurdistan'ı u erişen devleta Türkiye ser Rojavayı Kurdistan'ı da kavmi bana yani dibeci mevanji lehev aniye. Fakat divir de tabi ev bazari duri derece hedi dome lehev dibe emveji bibinin tişteki lur dahi despekirin. Le fakat eku ne diyarı, eku ne ezanin ve devleta Türk çibki brastici ekute gengeçikirin eve yani helvesta devleta Türk yaku danustandına navbera Şamu Kamuşliye de heji naezanin hatın çuyun heye le fakat tehdit heji didome bir taybet tehdit eden ko berdevki AKP'yi do bavayı ki aşkere got her vaha ev keseku her izede pişkiriya ve pevajoye ki devlet Bahçeli bu xuye ve devlet Bahçeli bu xuj dibece ku gere bangek verekirin ku kasadeci devşçeki xuberdin yani brengeki teslimi katili xubbin ve yaptışta pek ne atıyor ve tiştekidin nuandera derken bazari yavancı heji dudomu müzakereci heji dudomu rüyacem bebil. Spas bu tevlûbûnate û van xandinê te spas de wext ve qetan tuatê zor spas.